INP Mizo channel clear tu te inzain chi bai ule July ni som pasari ania tun tumpo Myanmaram chung chanchin langsar zual kan clear le anga kan channel clear tu ten atop thlengin min lo clear sak le theu don nia voin July ni som pasaria po hianin kalimiu telin rengun le mandalay Myanmaram khopui mun ranga COVID-19 rileng kara komanzo le ni July ni som paruk nimin tuk lama kalimiu PDF tele sipai terrorist te in daw na result chu an mani PDF lamin chiang takin voin lam khan an ti chuak ta a nimin tuk dar nga chhovela anin daw na khan sipai terrorist lammi pariat an thi ni in an soi nimin pia lama tanga in daw kha an nia khami tum anin daw na khan sipai lam an thinhem hle to a ti chuan nimin tu khan anin do chun zom le ni sipai terrorist te hian ral thuam lian an chelek na sa hle a heiwang hian PDF lama tang po in hliam tuar mi paruk an om thu soin hliam tuar te chu ngai tu om an ni lo ti an soi bok kalimiu chimlam hi sipain bei an tum zela sipai council hi atop thlengin kan bei ve ang ti an soya chu wangin kalimiu le kan ko in kara motor tlan te po film khur takin tlan se motor kong ka te po hong thin se an du ti an soi bok ti hian nimin le nimin pia kalimiu PDF te chuan sipai terrorist somni le panga zet an lo da tha ti na ni a alom om khop mai nizan zan lai vel khan tahan kan boza bank tu bula bom puak boka thi le hliamero an om lo tin chin state khopui ha kha lama po nizan khan silai ri anasa hle ni in an soi boka chanchin chiang takin a hriat thei ri lawani nimin July ni som paruk chohnudar ni le minute somli pasari khan kaya state bolakhe township lama sipai council le karen ni army te darkar chan vezet anin kap boka karen ni army te hi KNDF te nan puyani sipai council lam hi mi somnga emovel an nia nam sipai te hian bom mangin an lo lambuna thi an om treu ni in an soi thi le hliam om zat an la soi theiri lo KNDF lam chuan sipai terrorist te chu atop thlenga an do zel tur thu an soi ve bok chanchin mak tak tak hriat tur om reng maya nimin July ni som paruk khan makui region atanga member of parliament oyan miu ong apa chu sipai ten an kap hlum oyan miu ong hi makui region na parliament member thlantlin ani vea CRPH le NUG kapom velovani tia ming sign turin sipai council lam chuan an lo nor lui to a minga sign du lo wangin atlan bowa ti chuan nimin khana pa chu sipai terrorist ten an kap hlum ta ani voisom panga lai mayan kap ni in an soi oyan miu ong apa kutin ung hi kumsomruk le pasari mi ani sakain region tho minkin township huam chunga in pin hla khomi mong zoi kuku kumsom pakomi po sipai terrorist ten nimin khan an kap hlum boka mani khuwa chhuwa sana mun him lamatlan te zinga mi kum upalam mi pathum aya tlem lo sipai an kap hlum nia soyani bok nimin pialama khan min kin le che vela hian sipai an rang hleya piuso tri pol te nena in kopin civil mi te an rok na sa hle ni in an soi min kin township chunga thingtlang khosom ni vela mi te chu mun him lampanin an tlan na sa hle ani tin tukin jingdar thum chhovel khan chai tu township lama KNU nam sipai tele sipai terrorist te anin kap na sa le hle boka vani thak tak zelin KNU lam hi thi le hliam an om lo hlova sipai terrorist lam mi pathum an thia pani in hliam an tuar bok NUG le sipai council hian sarkar zok ni anin chu ati theya sipai council lampo hian sarkar dika in ngayen CDM siamanuarte an na atangin an bantir thu kan refowa hetiang deuh hian NUG lampo in voin khan sarkar na thokmi som panga an bantir thu an chua vele CDM siam tu te chunga pressure an pek thina wang le an vote thina wang te sipai council ta na an tho zel awang te in power department lama thok an ho tu lian deuh mi som panga te chu voin khan NUG chuan
an na ta ban tir ti an lo puang vele a om zia nei ngu ta nge mo chu nimin lam khan min ong hlain chuan Aung San Suu Kyi awak mu ni om takin thua thang na sa hleya sipai lama pakai titi ta 7-day news journal chuan hetia Aung San Suu Kyi le min ong hlain te anin mu na lama hian Aung San Suu Kyi chuan a fa te om na England lama om hlen maya du thu a soi ni om takina ziaka ma se tual chung media tam zok chuan chu tiang thu hla an zia om an tar lang lem lo ni na langa sangkhat le zakua som ko chho atana ko le en le po be sei om to lo lai po khan sipai sarkar chuan Suu Kyi kha England lama ho turin an thlem na sa hle to a adu mi lo khania tin apasal thi ruang kil tur po in Myanmar a chua san du chuang lo boka Nobel Peace choi moina tangka pui dong tur po in Myanmar hi a chua san du chuang mi lo khani chutiang khopa ril rupau khau ania wangin Iron Lady anti pha hial khania tu na taka Myanmar chua san maya du hi arin om lo hle ni Myanmar chua san mai du ni om taka ti tia than tak chiama wang hian Dr. Sasa po ngoi thei bik to lova Aung San Suu Kyi le minong hlain te nin bia ti thuwa hetiang hian a tong chuak ve ta atlom zok din muna om mek minong hlaina pol te nen hian engma han soidun tur om to lo Myanmar history engti kong zong po in biak rem na om thei lo tura torna rap thlak ber an thlen tir to a eng chunge han soi ho tur om to ni ke nei lam chuan engti kong ma in kan pom thei lo wang sipai council terrorist te chuan wall out takin mian thata mi zatam tak nun nan la to a an rap thak dan hi soi thiam chi po ne lo chu mai chu du tok lo chuan COVID-19 mangin mian tha bel zel bokani hi Pi Suu Kyi po hian thua soi pui chu ka ring lem lo thil pakhate ro om kan pi nui hi chuan ram chunga hian engtiang takin nge thila thlen ti hi akipa ko yin a helova chu wangin ataka thil thlen dan remia lova an lo in biak po in ke ni chuan kan pom thei chuang lowang Aung San Suu Kyi hi chuan mangai na thin lung nen ram hi hruaya du renga chu aril ru thiang hlim tak chu rem changa mangin sipai lam hian voi tam tak an lo bum to ni dik taka soi chuan ke chu kan pi nu ang em hi chuan karil ru ya fual thei thot lo kan pi nui ang em in mangai na pu ka nei thei to lo hetiang em anun rong te chunga mangai na nei po hi thil lo thon mai mai ani mi puin an tuar thon mai tun hun hi mi ring ril ru pulo mi nong hlain te chunga mangai na lan tir hun po ni lo tan ina khung hun ani to zok khung po kan khung ngei bok turani mi chitin chitang om zenei lova an tha tak te hi an nung le thei to don lova chu wangin kan Pi Suu Kyi nen an lo in bia emo belo emo chu poi mo berlo apoi mo ber zok chu sipai opna dictatorship om to lo turati top hini keini point kan ti tur kan ti ze lang minong hlain te polan om chung hi chuan mi pui hian tha an la tok zel don ti du da an la tur zelang human rights po an la bo che zel bokang nam suat du naril ru pon pu zelang war crime pon khoi zel bokang chu wangin keini hi chu nung tol thei zia jang kan nelo minong hlain pol te ro an tlom zel te lang chiang tel Myanmar mi pui te u in tha hlek suang cheu Myanmar mi pui te COVID-19 le terrorist mi sual te kutata in chua ngei theinan kan thei to kin ma kan la zelania Myanmar ram hilal pan mal som ro se atiani Britain Parliament Foreign Department lam chuan Myanmar ta na thuro rum deuh mai an chua le tarup maya NUG hi UN in sarkar dik zo ka pom turin le UN Human Rights Council in engma ati thei chuang lowani chuan UN hian General Assembly kausela UN resolution zathum som thum le pasari na number te panga na angin mala to mai ro se anti an thu chua chuan Myanmar malam ta na Britain sarkar malak dan tur an be sei an tar lang boka chung zinga poimo zual tle men han soyela Myanmar ma hian democracy dan ang taka in thlan na result an pom lo chuan Britain sarkar chuan an democracy chu kan pom mai theilowang antia zirchiang tu ten an zirchian na atanga landanin NUG hian Myanmar mi puite ai an o theya sang ni le som ni in thlan na po kha adik ni inan soide uvek boka chu wangin NUG hi rampo na tanga sarkar tum
government in exiles tia en mai lovin thu nei na ro chung tu tur zok anga en apoimo hleni antia tin Britain sarkar hian democracy dan diktak mga thantlin tak ten sarkar an siam national unity government hi supportin result du tak alo chuat heinan te sipai council in dan lo taka thilati vel dan en zui zel turin le NUG ne na thokho zel turin rem kanti antibok NUG sarkar pomin mitlem zok le ethnic nam sang ten rights le responsibility an nei te chom nun sak turin kan thok dun zelanga tun ma a sual na lo om to te po dan dik tak mga rela niyang Britain sarkar chuan sarkar dang te po hetiang ril ru puvek turin nor ngei bok sela chuwangin nakin thathum maya UN Security Council a Myanmar chungchanga thutluk na fel tak a om thei chuang lo ani chuan Britain sarkar hian rem na le mon na a om to ngei thei na na thil poimo te lo ngai ven sa turin thuron kan pedu ani antiboka Myanmar am boru ka chiat zual zel chuan UN resolution zathum som sari le pasari na number te pangana anga peace and security kalpui turin Britain hian nor nge ro se anti ni ber sangkhat zakwale somnga kuma UN resolution zathum som sari le pasari a chuan Security Council member ten lungrual taka thuan ti tluk thei lo awanga international level a boina chinfel tura om chuan chu andan zathum somsari le pasari na chu manmai thei ani tur thu an lo soi to a chuta chuan remna le mon na alo om le thoi thei nan even chuan a member te hena man mo taka advice la in na abo zui rum thayang ti a oma emergency boru ka wangut po in General Assembly a kau thayang ti a omani chu be chanin Britain sarkar foreign department lampo hian an sarkar nornan an mangta ani bera tanan la hleni hetianga mala tura sarkar an karmai baka ral thuam zor lo thua po mala chun zom zel se an du ti te sipai council lam thlop zong anga ngai thei tur engma ti lo sen du thu te Myanmar mi puite ngai tu in sipai council hi pressure pe chun zom zel se ti te G7 le kuat member te telin ram tin te po sipai council frek tura malak pui zel tura an be seina te an tar lang tel bok rengun khopuya po oxygen in dai lo na wangin ani telin mian thi zoi maya ni khata ruang zariat velte an thi nia soyani ta sipai council lam chuan ruang halral na munthum lila ya sema halral ni se ti in thupe ka lo chhuat to a chung ruang halral na lama po chuan ruang hal tur an da tlar zut tamaya an hal seng lo ani ber ruang song bol tu mitlom ngai charity group rang te zinga po covid thikai anom tak zel awangin na tho aboi thak ta hle ni nan soiboka tin voin lam khan renguna mithi hal na mun pui pakhat yiwei antia chuan ruang hal tur nga ngai an tamlu tu ka wangin chu churem changa mangin sum siam na an chantir mek ni in social media a an soiboka atak nge ani Dawt thuleng ti ero ke ni chon kan chiang chia lova chung te ruang hal tur nga ngai lova hal sakngal mai du te tan cheng noi li le achan ve an chiar ni in thua thang me kani arab thak du khop mai hetiang ani tin asang tel de thuan thi zel ta ka wanga mithi ruang hal na lama ruangan da khom tak zela wangin khur laya aphu ma in phum mai hi ti dan ol sam ber tur nia an riat thu charity group pakhata thok umin din chuan RFA a hril hialani ruang hal ral tura kal te hi corridor lama inven na po nei lovin anom khom dul mai thina heta tang hian khopuya an kai tir le ngei dona chu wangina phuma in phum hi tuna tan chuan kanta na thaber turani ta ati nitin mai sang bi deuh tho an thia heng zinga tam zok chu oxygen tlak cham wanga thi an ni hlom rengun khopuya an din mun hi soin Irawati news editor chuan sipai council hian aram mi te ka hlum na tur silai mu chu alei theina a mi puite en kol na tur ro alei theilowani hi ti in adem thua soi hialani heti la hian NUG point tana la ve hleya COVID-19 vaccine Myanmar mi puite nan don ngei theinan an boi pui mek ni in health minister Dr. Zoe Su chuan soi tuna hian engtin nge vaccine hi Myanmar ram chung an lu ti rang ti le
tuin nge mo phur na la ang tian ngai tu mek ni in Myanmar now chuan a soya ni Dr. Zoe Su chuan ti hian a soya Myanmar ma vaccine lu tir nge hi atula ti chuan sipai council lam point an ma ni lam an lo in chiu ve mayanga ke ni point mi pui lam kan chiu ve bokanga ma se NUG le sipai council in kar lo in rol tu tur third party tu emochu mo phurna latuan om nge yanga yang chuti ni lo vek le sipai council le ke ni NUG lam tu te ma hian vaccine pek lova rampo na tanga pol eng berenemo boi pui lo lo a eng hinge thaberanga a eng hinge ti thei mai tur niang ti kan ngai tu me kani ati tin Dr. Zoe Su chona soi zela ramri lama tanga lu puya vaccine pek chungchang po kan ngai tu tel boka ma se Mengaladon airport thlen rualin sipai council nen in biak fe anga yang chutia kan ti awang chuan sipai council hi kan thlop ti na lamani lova ram chung mi puite hne na vaccine lu thei dan tur kha kan ngai poimo berwang zo kani atibok Myanmar ma covid third wave leng mek hi control ani vat lo chuan aram pum huwa pachiat trup na athleng ngei don chutiang din muna a om lo nan ram danga tangin sarkar emo pol mingin emo kanin kara thok tu om turin kan boi pui me kani atiboka Dr. Zoe Su hian tu te emo chu an berem to na a sipai council lamin mian ti buai an hlawa wangin an soi lem ri lo ni in Myanmar now chuna soi bokani NLD sarkar lai khan mi puite mamo vaccine label turin man lana sa lekhania sipai council in thune na pongla ka wangin thila boy zo ta vik maya ti hian a boy chhota noi mai chu ni hi Thomas Andrews po khan sipai council hian COVID-19 control turin mi puite thlopa hlo lova ti ngai na omlo ti alo soito tun la hian NUG malak na in Myanmaram chunga Dr. Zakua vel chuan an ram mi puite chu ra la tangin telephone le internet mangin an enkol mek ni in Dr. Zoe Su chuan soi bokani ole tun tumata na kan ti chuan nei chu khati zong khani sela kan chanal clear tu ten atop thlenga min clear sak thina wangin kan lo me